Anan ka mas speaker. Kumail ka tin lawlaw nan kaburay kan patron sansal kapapat. Siya kiyo o menuya tungal sakaratan kapeng dengan powawangir. Puliki at tungal kapeng pagkaran kap kay penroson o pukawaligilik kasampalkan mapenir katin likiyangkit nan Tuan atuya kinin ko kusanet kay sa keo mesaban patudalale. So tragit melkot William Kitiyo peki sawaso kawit en sapelmar ngayon sarawi ngayon kawit. Puan kamarani kit o kawit kit nanatungal uya laman ranwat kupur man ken paita ong kalangan banir akay tenkit. Ipakaran katin kalangan o ang parti o sakarata naman ipeke mapagat William kitin ngilaut nilang kapayanir o atungal sontor song kamo Jesus Christ. Amen. Kailangan Juan Baron Net, Senator Net, kailangan Senator Koros, katay katla montay, liban po na sa Chief Clerk, kong roll call. Senator Atsen Abram, Senator Kikwabis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Amen. Senator Sonsei Edgar, Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie Gay Edwin, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Senatore, Senator Danny L. Leben, Senator Edgar W. Licanet, Senator Tendites Wolwi, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Macari Miguel, Senator Erolyn S. Movic, Senator Sheldon G. Net, Yet ngay may. Senator Nelbert A. Perez, Amen. Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitero I. Simina, Senator Francisco Sinram, Mr. Speaker. Ay, Quorum, Mr. Speaker. sansal mag-trial sa bulman ka quorum, o tayo ka katlanan sa bulman trial uyakbur, o sansal may Senator Ludwig o Senator Joab, excuse ang uyakbur. Hamuna tayo ba ang katlanan sa bulman trial uyakbur, ay ben, tungalan ki ang siya umawat, o uli ang trial tiyo, uya sa bulman trial, congratulations, o nansaw rin, mauyalar, nalaim, ranwat. Ben patrawan na yan. Luwag, Pagbagan ko malabanaso. ay try kumal mag labnansyo ug mail tungalan ki sa bulman ki ansyo mahawan congratulate nalay mo tayo kumal
Uya kubur. O mona tail ban taulain ka kulian tail dia uya sebelum tail sakaratan. Mesik o kapenglap pangkupuran nilap. Sakaran kaiboni o wawlap pangkupuran raksogo. Wawlap pangkupuran syoko. Wawan ki sebelum lekan ko nanalang ko nang kaniyay ko. Waw toror o labalap taikan and tiyak. Pomocho o government, national, state, or local government. Wawan ka kabinan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph. Wawan ka Karyawan Kabina, Honorable Francisco Ioannis. Wawan ka Siyong Kopong Labalap, Honorable Nelson Joseph, o Yang Amoy Siyong Kopong Kankoros. Wasaksit, itingalwa ang Vice Speaker Michael, Floor Leader Abram, o Honorable Senator Kankoros. Mailal, itingalwa o lang sa Morokan, o Loiso, Seriso, so masakan, o labalabel tiya, government, o mumot sa non-chamber ward, o men Pohnpei Koros. Pon kalapot, o pon tagapaypaykan, o nan waykan maslikan Pohnpei. Ipakiran kat, o tayo na eopanan, kuya kupur. Ang ranwot, o pon kakalway tayo, iban pones the floor leader. Kalangan Speaker, ngunit ba niyang sakari tungkol sa karatan kapung kaypo niyo wawan kak puli sabol mamoy me paytay tier nilang proto saksit tungkol wawan kami wawan ko Vice Speaker, Honorable Members, Korus, ibil tungkol ko wawang railgan me pasyang jail may siyang ranwas nan kalari uran maun kapung o men Pohnpei Korus melil railgan Korus me payayan men kapesakan. Mayang Mr. Speaker, nuwaw kung proya buyan kak cabiata KPS irailakan me bacang child mensyang ranwat nan kalari privilege en kak cap kita walianti melel kan bagapay Senator Rapis o KPS mayoran penglap o yang akan men pagitak child kat yang railaw labulap o me bacang irail buko yay Pilamen manakap kesempal yay Mr. Yamangochi me kabingkonot kisang spaw nan markin wen madalnium na isawon madalnium dahil katkiyang ay ulap-ulap. O mapilpasyang mo yay Pilamen manakap kesempal and showcase yay Mr. Mark Johnny o amen pinakap yay Nelly Louie o imen bilpagitak dahil katkiyang raya ulap-ulap. Iban pacuan itu match ma soja postpen KPS isang member kan. Kalangan floor, imen patrawan te me Mr. Johnny o Miss Louie patrang trial ranwot, puigi trial ban kat kita te patrawan ta resolution condolence resolution. O ong melel panay me pitata melel all Riyaman makasampalayang way yay Mr. Judah Johnny o Mr. Rainsford Louie o engkak sansal o mamiya iran kapadabat siyang uliyaban showcase ka na iban po na sa Israel ma muna tayo pagkontrol. Hey, kalangan Speaker, ingin pasyang sa karatan kay Boniwa Machia Mayor. On kun komi Vice Lord, Honorable Members, melel wow special wow token nalaim kap ranwat. O karos me pajang jail. Speaker imin kapajayang floor leader me manakap men me apen pajota ye Mr. Francisco family ibil men kabese uya so masong ko sa pala o adluya kaunan labiti o ibil min walianti melel Mr. Johnny o Mr. Nelly o melel panay pausa rais sa karatang katong ranwat pa san salme all kasambal riyaman me resolution chairang kachkita ranwat ay mat Mr. Speaker. Kalangan Senator Artui, mamawara ipan po na si Senator Abis. Kalangan Speaker, pumuwi ito nga luwaw.
ipagi kay wawan padangat matiangarkan wawan kin kami wawan ki vice wawan ki floor leader o yang ay ano po sangka ng karosi imin uya ay kat ng floor leader bagi uliang kitiarap imin pilin introduce mereka impil batang ay mayor mayang to mayor Rawat vice speaker Anton Chairman JGR, Jeffrey Ranis, o aman all patay tedeki, mapatay ang trial ng term Chief Clerk Harry Ezekiel. Kailangan, Speaker. Kailangan, Senator Rapis, pwede yung mulian trial o po na si Israel kan, mabili ang patay ang trial. Kailangan din ko promail, mayor o yung umiwalakan sa panglam. Near the point of privilege, Mashallah, I found bonus of floor leader. Kalangan Speaker, ijual siguro nuwaw sa pal melel. Sinalaim o Israel kan mayor o Israel kan koros me pachang child missing ranmod. Speaker men mazong yata kamagito pagik child ang kabandala apple ben sa child channel. Kriyaman. Ngisan sila mo kamagit me mayor o pwede miya karyaman pen kamagito trial kapandala sa malaman trial watawato wala altan journal kamela la mesyuto masin be o ibangan po na sa floor leader. Speaker ni sawan mo mo je ibileo sagara momot ko siyang balwo jo pagik challenge suspend author of business o chorogte pan nampay sa kriya may special committee reports. Diyan sila mo kamagit me miya Kailan chorok yan ng Bay sa Kriyaw, yung special committee report, o pwede yan miya karyaman pero kamagito, tayo kat-katya, tapat patoyo pro ng Bay sa Kriyaw, o ipan po na sa Chief Clerk. Special Committee Report number 0 payo, line rate sa payo. Napit, wait on the governor sang Mumi Committee Silman. Kailangan, essential may report long sa committee in Silliman, yung special committee, may wait on governor, o ipan po na sa chairman, yung vice speaker Michael. Kailangan may speaker nan may sangkap ang rangot kamugabray tungal sa karmasiguawan kag pulis sa pulmamuya mutungar na tay airmail lang ang pang kubur ang tonwoy. Protong nan wasan wala manamut ay tungal sa karanwa pang kubramoy. On the floor, on the kampakatayan na ubol sa natos karos, ay tungal wow, ang mayor ang tungla, vice speaker o right, delegation niyo na kahit sa ilo ko to sang tungla, ang ponte, wano ki, rariyaman mo para kito, pwede makit kasumbal mapansan sa ranwat, o Mr. Yamanguchi, kampakataya ay tungal manakap bayang patunan wasan wilang iwan gitu untuk tongkan o polikran mawan katun tayang mawang contoh tu sang palimasa lel palikati uang maslikin tonto main speaker nuwa man patawan sakral kami yang memot kesambalwat waki memot wat yang kaku wilang malam ke special committee report number tayo, labaniyal resok tayo o sapulman kita. Kriyaman. Diyan sila mo kamagit sa chairman and special committee, the vice speaker, koros mo utong kamagito, masaniyay, uwa masanisyo, pwede kamagit ay pwede ipan po na sa chairman, Miguel. Kailangan speaker mo na ipan tiyala ang kaksansalo, ipiman lukayang member and town committee na yang uyatun kam tuot. Mang speaker, sabol mo yang mutungal kami tu me parak kabna. O ni September 2 par ria ketri sok tayo ran kayo ang tiya bana kasanti wot karya bakwot. Makamu kadin itiata roto me Silman. May Senator Carl, Chairman in Finance, Senator Hardu, Chairman in Environment or Climate Relations, o Vice Speaker Michael, na tawag kamti tororot. Nantong kulak tuwa ang
September isak ria kedua isak payo kam duet patoyo ban kuburan kabna nan sabulama office o nindu nana pan we ban to talk Mr. Speaker Chairman patuan pata kam duet no posa kapung orang mawan kapai sang 11 legislature wat ang kabna magit upil kawe magatin kam tuwat sang nakasanti and kusunat may tiyata kam disiliman wat and kaira kabna munduan uyapan kasanti in session magtail tiyalang erlalya yay tiyapan na karya pakwat may trapta September 12 ugi mauran session wat eutan to kalang pachet and taran mo na riya katriya sa klima. Sangani trupa na me kamtuwat yang kabana miya irakay me sansal sang kabana. Makasalita irak kasampalakan me konong and kak sansal nan te maluwad ang kaktok nan rakilot session wat. Kabana kasalita sa bulama priority kan. Matoke fiscal year riya katriya sa klima me session wat tan tatoko ang lali. Nan kawitan kabna ang legislature essential na office toto nan palian kakila ka kusunit yung marainan ng pakatap paki kasautan paypay. Tama kabna kawit nan makitin pakpakat legislature nilawati takuliti. Bagi essential mo makitin kasautan paypay yung abdan tatok yung present tayo sa klimaw na kasautaw kanina tuntun tutongkan and palian kakila kapusun tarak patrang met na kabinabil kasalayang kamti tuun kasampal and uya panapalpan dosan ma o opalpan uratikan makamna kanila o kasalayang kamti metuwa ka ananan liyal usangkan me legislature konongan chak ukak apali irakan me way subay yan sawit iura mo kabana iura mo kabana kasalayang momot te special committee tuan kasampalan atel ban pokata tayo sa katel kan te main corruption dan baluar ni konot taksinsang me panuya men konot taksinsang kan komogit me bibanto kalang uyapan tamu kaya bangka kapaligi uyapan te torre kapalan non-communicable diseases sumao me pagkitasang kalilawat lifestyle sumao me dahil mangin me rock kaya dahil rantuka kabina belsair uyapan program kan mabang sawa sa mutlubul sangan sabis kan mabang konong Israel malikay labakan wasan kumutong kan en nanway kan uyapan ng kakamawla pogi en kaksawa sa magitun rason ma o magitong ang Israel mapulabulakan ang balian kumutong mintuan na tayo mangi pasang balian kumutong ang mamaur ang aramas pulabulakan kabina pel skyrezi kamdian siliman tuan uyapan tatok me kalian kakelaka tutolang lole ansawit me pit state strategic development plan nan railroad uyapan tatokan tausabali STB wet uyaw o sansal me legislature sutuyang patong kalian kakelaka kusumne to local government kan आप कबना कमेल में नहीं मिलान तो ताकत अबान मिया स्टेट लीडरशिप यो तो इराकन कोर्स में लेजिस्लेचर में ताको कपटायंग तभी कावल ओ लीडरशिप वो आइन का कुल संतुलन इन सबल में ट्रायल प्लान लग इन सब वो उठूंगा तो कहरतान कायन वो इनकों से नन
Mamasan te berbetul panokan Senator Carl pil kasaleta iro kopriamoi pil katutul mapidata uyala malam enchomko na aktuan yawanan state na awal essential nan an Senator Carl kawe uyala malam enchomko wo ura matokalang luan monikan masudutotokalanan paran moni riyakit riyasak payo te luan monikan pada patota te sudutotokalanan nirairan kompak karya essential me SNLC tar karya FSM Finance o State Treasury panananan kawutoto yawan moni utalang katkiyang kuracay o tawin ka katkiyang o pali moni bukat essential menan SNLC में अपट्रान इंसकला मिया resolution में अलालता संग president को कपना पामन sign मत्पकी लुवन मोने बुकाचन मुल्तो तो वही बसंग तो state का ननका कसन है कि नंगायरन एंकरेरन नंगायरन सबों गुनो उन लुवतियन मोनी गन मुझे तो अकला नन कंपक करियो निंदुवन में essential एले अकाक नीमिने मिलियन एक सब munduan me kasempamnya. Obil sansal mamma moni bukat choto kasana baban hoyawi to sonti ni kalunga obligate moni bukat pan automatic o patolang nan FSM trust fund. Munduan me kawewo kasanti ban moni me choto totoklakan. Sangni kawewo mumia the pakpak uyawi the kawai pil patrola was will sensal me only marketing infrastructure sector funds me answer the national government kasaneti aban parbato national government ota kawai tension ko ang magduo may rawo aban parbato retailan ben kasaneti right to ban kasaneti tamo kasaneti ma FSM kasaneti patom maria iwasa te FSM state kan bang kasane me ele eura me beliya kabunot en kasane pacot ena buai ria ketri saklemau ogi cocokan o melil pali me kuna bolsang tan paluwat me patokan state nan kawit mamia munduan me sensal sanction dokar executive en ka kawit to weapon atel ban applicate ni kusunnet million isak may batuan sa karkiyo per pantasang September isak and roya kadro isak tayo work talen applicate mo nubugat mo September silisak o kay bananana uluyang yaban totokan mo nubugat na bilmiya kasantiba pagsaling kak totonggilan into ananana pan state ap kay tiyan kasantiyan kasanit mo nubugat tan sa totokan state ang bambatola na nebasang trust fund. Committee bill sakara kapina enka chok pachaklap re kasampal riyaw me uyay ra kasampal ang state wat ye won moni enka padosang nan moni kan enno munisal tok me napali uyawitan takamaulan malanggabung ilayla enu ito konen ponte o makak wayo sang nan sentwat ani ang sawasa o aleta kay karon mesinin lial magtel mangi magatul lial uyak kapalap nan ponte nan dayo kapales wasakoros leg school kan orosan ma o kausan nan ponte o esansal mama magit pukat pan oita ang magatul kosunnet at tatoklaan mo na bukat enter tauli September silisak entar yakit isak tayo Senator Ardoy tel kasalayang kabnakatungpan uyapan conference to workshop yo mapitata environment or climate change bakit kan mamia kasangon challenge kan metoke irabukat me uya challenge and plan koros answer koros
ang magit and we have an kasamin me kin padosang ni plastic osang kan makin patuyo melon le patolaw kasamin ne paliset o taton paliset kan mobil kin uya men korson me pil kabarang mor naramas niyan so mo kasamin bukat pitata mau yan kapag kanan paliset sawasan workshop what essential me sang USAID on waste management. Kabina del kasalayang special committee legislature and kak kubro kasuk namia kasan sabal kay aban batawan takatunuyang balian kagalagak nan sabulong mapali nan balian kagalagak kusunet ang turoktan office kay o kasansan tuyang kayo kamakitan office kay ang kayo wasa o yapan tatawat o daban san salutong legislature togi kamelelpan apan pagata kusunet matoko kasan sabal ang balian kagalagak kusunet bilingan sa water abilban sa budget ni kasan sabal pagata panguyaw kasan sabal yang tatok panguyawi pel kasan sabal yang budget panguyawi mindu na tayo bang katok budget ang kamti atuang kabana ang ukay ra kabana ang mapit taulan legislature tialanan session chairman ang kamtuwit ilkaira kabana o kasalayang kabana mayrokan koros mi pansansal ayon kak lalutong legislature chairman ang kamti iltaula o kairal kabana mayroyo manane lalto ayon kak apal niyan sa ulo kabana o wiya sabul matay kabung chairman wiya sabul matay kabung sa palong pangkubran kabana tabulian ti kamti o kabana pilpausa misangon momo pausa ato ngal da sabul makapung ang kamti o 11th legislature what o meeting ralar o kamti kan sakala ato ang kabana wira kan masansal nan report ni batuan sakasakarakin common speaker o mumut kasambalwat namiya wasan may sudo batuan sair ay man batuan pagi sawasan Senator Carl o Senator Hartwig untuk planning o kamata lirakan may sudo batuan yan kalangan man speaker Kailangan ko bromi, Vice Speaker Michael. Mabiyirang kapatapatay po na sa Chairman Carl. Kailangan man, Mr. Speaker, po yung pati ang itong Chairman and Committee to wait. Amuay, pati ang sa umasan ng kosam sa karatan, kayo po ng kaping uwaw, may patuyan nilang. Itong alwala pa, ko po rami, wan kumelel, Vice Speaker, mawaya, pilwaya, Chairman and Committee to wait on Governor, on that session what. Itong alwang ko floor leader, Honorable Senator kan, ipilpati ang kupurakan, kasama wan ki, kato patuto ni Rael John Way kasampal kay may pati ang kaya may isang ranwat ipilmen ni aso wote tungalang ki aso mo pilpati ang kupurakan o want to congratulate retired Senator Edgar Maranwat Uyayer Nalaim and Waynu. My Mr. Speaker, wasagis me imen pagkabang kupuran chairman kailan kak treat as technical. Page silu paragraph riyaw sentence kariyaw on report wasame padongan. In addition, CHEMCO should allow the deadline to obligate FY24 funds by December 30, 2024 padola meutan pan pato apan patuan wasame padongan should pan padosang pan padongan. In addition, CHEMCO allows the deadline to o wasapan paduan obligate apan paduan expend FY24 funds by December 31st akay then December 30. Irawat i pateng regional chairman o Melel Senator Artibu o Secretary Mumur Kasambalwat ang kak treat irawat as technical o kumumula pagi wasawat sa sair kasantin CHEMCO o niyan sa water wanaso pan muy yang
Melel pon Bay State and kak totong kila mo bukat. Ami oralap itungal iran kapadapat ang report mi sang itungal chairman o ikapunggi kawid mau o kapal ben report mi sang itungal chairman mesan. Kalangan may Mr. Speaker. Speaker. Kailangan, Chairman Card, even and noted, Masan Salazar, Chairman Card, Chief and Kapungalawa sa bukan. Kamuy, Senator Artui. Ay kailangan mimpuran kay sa balay sa karadaan kay Boniwa Majiyang may perkuen robotwat may nasan sa lita may neuteriaw may lang kapachayang taman san salasang German may kayo o mabit lumum kapinsalet yun gusto kachela pa me iyo kay roer me kabinauya and kak priority ko preventive kung lumum kan meniya imay min kachela pa o kariyaw apolpan senior citizen kan ang ganmiya kachela pa cha tama melel free transportation me koneng ang kan from the state ang kak kuburela o kachkita o ang rela kan me likaila kung kak so sa Israel ang simarabangan kachkito ta pato dito ng kolonya o pil itan Israel sali wasakan marakoneng rangan kacilaya pacolaya baranggan kak nachinach na stowa kan ay men kapachayang Mr. Speaker o mapit priority kan makabina kay rakiyetinan sa pulimatlan ino kareta ikapachalong environment bagi amon mel mamunpubsang na ne ya priority kay koros mangita pajowan me environment o climate change udana uya ira kasompal Mr. Speaker apche mama sani ayo uya ben kasamen tamakalakan ay may ikasale kita met po empiluya uira ong nan strategic plan and Pompey State o mapit makalakal Mr. Speaker ikachay koros bunoti ko makalakal ikamelele me udana chay buko koros kachay lendecha endecha endecha uya yani piye ya uya bukon ko chay sanga cha panine chuk panine lap rime min kapachayong o imin kasaleta me o mabit waste management sansal me mi report yu pan patolong apo sansal me staff ka kong ka kon report yu bon kak sansal yang pan guburon speaker o melel katiyan legislator kaysa kay o bil kak may lalong executive wasakan magkuneangan to ka ay image may min kapachayang o mabit irekan na kuneang yan bil kasaleta kalangan Mr. Speaker. Kailangan Senator Artui, mamawal Senator Artui, men po na si Senator Simon. Kalangan Speaker Bonnie Pan Patu Amen Patuan luwa paki ito kan sakaratan kak patrong sa pamamasanan kay puni wow isa lian na sangan rawat ipilman ito wal wow kan from Speaker on the Speaker Floor Leader congratulations also nalay mo kap ito wal wow tukla Honorable Senator Kang Koros o Israel Kang kung pinakatong session ng rawat Speaker men kapung ki report kasilel na sangran kamting silman iro kay isto patuan tan report ikamele moinele masin papan miyo essential me kapna kawait kutailen ukatala kalian Roson Bau o kamarain nan totokot imen kalapak na shorter report sa kapna mapit yes status and diagnostic center posinet yung kay kamanlalar iwasa sa pulma implementation patpatuyamat kapna pil kawit kita ilang pukata sumo mesurato non-communicable diseases yes status in population based preventive system magdahil kamanala kamanlalar ko sinito kami uyaw kung may NCD uya priority
Ai waniman mo. I wanim ka sampal ko sinadu. Ri mo yung kalalapak rin Committee Maharashtra Lelawasaw. Irama pitatalian. Committee Public Work korong-korong liyan o yung PUCO amuman makaitag power generation mo problem. Distribution ya issue. Hari mempatuan ma Committee Lelawasaw sa pulmangkap na plan ang kaparo kilal vote nilain kan berdialan sila pun. So issue mamiya ipil kaping ki taulul kopna to talk senior citizens. Po utang kailan na apaliray. Pag choto irel milkay labakan kinanana kote mo ni po rangkak refill. Speaker o ko waskak mo pa na share ni Maisan rano pun bumuot nan likin kailan school ta. Kami pas sure ka kitan kito senior citizen ng kolonya mo ni po rangkak refill o pun pesan. Rabukat yanane mo ip kami lim kita planane kopna engka kuput yang kita ini. Cash power. Painan dial pailaw. Me total miyan ang problem me struggling purangkak pain cash power. Irabukat mo ikasampal ikapungkir boda speaker up ime pilora labag. Yung mau kinag-start ka at pagkailan ka kumangita kurang kapna. Kapna bilkam kawit leadership yo. Ayat timeline ng leadership what. Miya kawit yat kitailang kotiyon na leadership what po magtayban mamasa ni leadership wachitip dipanak sa ito leadership yaw. Amo speaker kamkatin ko bro po kahit yakin kamilili menan mamasan pa ni Robukat. Robukat miya ko issue may kamilili pangka kuya follow up on several masan na rin. Masuto essential ng report maraka orally masuto ipimaw main kamilikan pangkakrapagit ni Wansa. Talagang speaker. Kailangan Senator Simon Amaro ay banto na sa committee sila man mamiya kaway. Lumot speaker. Ay Vice Speaker. Ay tungal ka itong kaway din Senator Simon Main. Nawiya ka tautong ang yapan tatakot. Kaya ka pa na oralap kayo makapana masan. O sansal may STP o isandaruay. Strategic Development Plan. May pantauri rokoros, kayong koros, uyabok koros, may pangkakanan. Mabilbahan lalatong kutay magkatayang kasi. Kabana mur kamu mereka example in Shire School. What's up speaker? Akan premature macam robot kira ko. Jadi niya kasanat mo kasanat itu uyapan pita itu school poska. Niya plan ang school transportation. Aban nano kita kurap ko plan o isang robot ang pampalpalian. Ang ni iratekan matit state leadership niya kawit. Kalian tiala abtoto pa na pali. Ananin sandiyang nan pachet magway 2025 na panchap ta October. So ang karusian na sansal nan makit kawit aralap kay makapnawya. Ari ama naman mambarkuburki. Kabanan titeli rabukat teo bali amiya oversight. Kami tuwo ita tungal buko kay rego kabana legislature tiala. Akalanganan kabana me soran yalki o senga kabunwar ki ralam bukat magtabang katlang uya pa nanaan sa umatang e. Mawewe ki leadership pantaulale STV yo Strategic Development Plan yo o kubrata patfiyang katrina pa. Pacet kagat lang sentor ko. Niya pantato ni mata-mata mo kaya bang katlag teka kukukit kola. Iram baka pinakasalita ko uya iraralap pa. Eso do bil kitay ira somur kati. Ang mata-mata mo kayon agis masan pa agis ray makatin milyon isak magdala na paling mon September silisa applicate o yaban ka kasantiya ira karyaw kabalin lian mamiya pontorani tamu dagan yang ya tesu ka ko yawi pranten world bank alian kun kapta kaisak tauli rani ira bukat kan pultiyang ketrail na naso yo makabna bang katarto kamatang ko semetiyo pen kawit te sabul makawit ong monikan na 2 million isak na sansal na ko
Iman borong ka bro yang. Iya ban totakut kamti sudah batulan oversight juga bena. O ala ka wajeng ka bena o ya oral la ben wa pana yo. Atatok ewu kamti kan by motion ka kuya utalen kita lira kan sansal na report. Kamti sudah ka kuna yang tamera pen matawa. Ab tam sansal sang ka bena ini report pasan talong. Maluat naman sang kamti yang silaman. Memori elevan bil melar lakap te bali boran sa limaw maurang kamtuat. Kalangan man speaker. Kailangan Vice Speaker, mag-friend po na sama Senator Perez. Kailangan ko, Mr. Speaker, muna iban yang patro ang bacaan ko mong gaya tungal sa karatan kapin wawaban ko rin sa maral buot na balap. Mohon ko, Mr. Speaker, Vice Speaker, floor. Honorable members, chorus. Bacaan matjang kan tora Israel kan yang kita nan kalori. Bilian sewot we are to congratulations on National Lamb Cup and winu. Obil also mau tora Israel kan mati yang sabmadal dan kabese kan social media the broadcast and so on. Sidan baron yada motion speaker kabem ki robot what agak spesiatuk di kasih kemaban otomot sang na oralap kapung yang committee kuegi heads up kay memilal sang ni karbe open magdai sabon man gier me sudah tua ada assignment kan magdai kak kapu rasili dan baron yada motion channel berjang tu nasan pen special committee report dan pesero payu levelnya research riau usabul man gier Karyamen. Chansal Mayor Kamagadiyo Thailand Rachungati Masana Ben report o Sabulman kita. Mona Taiban Katlanan Suji Men Pagita Thailand Komal Miniteo Mia Kaina Mayu to Kalala Bokyu Chansal Aimen Thailand Wewe Penamanan Komal. Kalangan Thailand Rachungati Masana Ben report number Seropayu Lebnia Rieshapayu Mayay Sang Committee may wait on Governor. Koros Mautung Kamagito Masani Yay Uwang Masani Show Kamagit Paita Thai Rachungatian Masana Be Thai Bangat Lao Sabulman Kita report Koros Mautung Thailand Sabulman Kita report Masani Yay Uwang Masani Show Kamagit Paita Thai Sabulman Kita report and special committee. The Sang special committee, a special committee report, Seropayu, Lebenya Rieshapayu. Masalah report, Pandem Beisak Riau, Evantona Floor Leader. Kalangan speaker man segera ke program peguk jalan proyek talamas pan nembe isu waluan kalender. Karyamen. Chansal Makamagat you, Thailand. Proyek talang nembe isu o walu o Thailand. Kat katiar tepat patroyal pun nembe isu o walu anson kat kilo tepat walong kamatang ko senate kan o resolution kan. Senator Carl. Senator kan Koros Mawar
Ak trial katla mo trial. Speaker, Kami Senator Perez. kailangan Speaker, pwede submarine attendance and so on. Medyo kuleman na iman padoon togi kemudian ke rule call of house. Kariaman. Chancellor mo kamugit memiye. Apoy appropriate aiman patroan. Apoy trial medyo kuleman. Ak trial kolong-kolong sabul matay rule na require call of the house. Pagkailan ka kan kat-kat o sabul man kita tatangkan and rangot. Kalangan Senator Perez o imipan uyawi itungal pagpakong Senator Kankoros. Masular ay ban po na si floor leader. Kalangan Speaker ay jungal siguro nuwag sa pal. Imen kamagat mamotwas o pagig chailan. Chorog tiyo apali ng basa kunaw. Ira choro. Kariaman. Pagi karyaman pen kamagat mayor tay chorog tiyo o tay kat tapat padro ng basa kuno yay choror. Kami Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker itu ngalwa sa pal pan kuburomi o pan kuburakan koro si men pagi itu ngalwa wan tu aja ong rail ko me padang China kalori. May Mr. Speaker itu ngal retoro reute o men pagi momor kasambalwo ten 3 tirawat karwaru. Imen pada sa makamatin moni o kamagat malwat and may tang sa may kamatin moni and karong karwaru PTA pwegi ranwat pay sila kak magad po apalan peak ta sura peak sansal me pali chayu pon be magan padawan ta peak ele palwat kosan timamie ang PTA anano malwat dan mangi kabinan bilyang mangi sansal me pingkan me panapali project gay me sandier puy-puyangar paluwat upside men release ang PTA peak kapantala product to the melelew product makarwaru panapali aliul ma-close tier mapatatong nan kalan legislature patang malonggobong o kapina dari nuwaw kararak may Mr. Speaker kami kamitin mo niya kakuya karong karwar kulak silumuran sa wasan ranwat o silikon lug pampagadarang PTA o pali magnet ko peak ang Pond Bay State. Kalangan may Mr. Speaker pagkaryaman. Kariaman. And Chancellor mo kamagat sang chairman and moni o pwegi amia karyaman pen kamagato ipan po na siya koros mautung kamagato masani Eh, uang masani show kamagat paitar niya masani Speaker, ni rawo. hey, Kami Senator Perez. kailangan Mr. Speaker, ito ngalwa ibaron aleti pula yung sabil aleti ali yung close tier na utong submarine wasan office. Mr. Speaker, ibaron niyo kusunet magasaneti Israel maban kotogi tonal tenikerenal raibanane engak apply permit onan submarine code permit mabang kota mix size kispan mio aramasaman bankis kasigar po engak travel kite travel o one close word asitaman tauli ran silu abu paron me submarine lal me close tier Taulier ran silu, karena kemudian public work kak pacaran, pergi PTA ikutan balian tetogium konen public work kan yang, bil pacaran mo Mr. Speaker, ma kami kak bil cek mau sama dari kusenet me kawata PTA pergi, masa cocok saya paruan, dia special fund game kona enmian sebut samarai koti lagi anane irabogat PTA inkakil paruan irailgan pimpinan PTA sebut iraisunok paruan kosenet makawata PTA o kosenet trigan meregulate tamaraban waya bagi PTA prosek utorata o
Rami ban option kabina. Ini pun kabar yang nak orang ban wiawi. Bagi pancutuga yang kemudian gagal itu motor. Kelang Mr. Speaker. Salamat, Senator Perez. Ira kasambal kay men Senator Perez. Kami leleme ira akan korus kasambal ko na yang korong ron toro ron kak syair. Ira kasambal kay makom kasaleta. Melel me bitata lo PTA. Mo in motion masansal yang trial apolen peak ME o poi tin peak we syurga kana poltong PTA. I kamagat memian itu ni aleti. Amak tela bali mai rawo ai retaikan komgak pilkat kiang motion. Misalnya salar ktal masalar masalah peni rawo ai ban pona se kamagat memia poki anan kasempal yumat ai men peki committee o kanga committee antolan ang karong o report ki totenan regular session watch. Ni ansu karwaro. Karos mautung kamagat masani ai uang masa ni show kamagat paitar hoi me pan uyawi committee moni pan korong PTA o palikan makan patuan ta peak karaben kapal wate show baik trailer short peak poi tiar ap saigin takak deliver kalangan miade ratoro Speaker. kami Senator Perez Kalangan Mr. Speaker. Ay tuan iratoror may yuwang what. Amo email batuan perang kesabali tuan sekretarian mo. Mr. Speaker, kita tahu yung mauyawi tuan halalway pakon. May kamakamagit shoulder na nalakan. O kira may batuan hingga panagis may bit permit. May batuan call iyanay kira mo mon puriyang mo kita tahu ko sa uyawi. I batuan kakamel may akagad aliyu mababali selin telepon te calagan macang tan poe ab nirai tetok raistu parawan orang kamawil wasagat wasabugat ninduan tamara kamagatasam dari sagni rawo iman parawan assign we komuyan assign kamatin public work dan gakte kreo report kita ansu karwar nan session one. dan selama kamagut memia karos mautung kamagut masani ai uang masani show kamagut poitamia masani be masodrai kangong public works and patrolyan takatian antataw report kutonan regular session watch ni ansu karwaru patrolyan memia alto me irai nawiya kenuya construction kan kawalar ko na polta karwaru Edungol kawai tong German kumal koronga palikan koros kaiten tian night mai bil koronga contractor kan itu man mi permit me patrota aktail me office me stu patron we tong train masalar uran masan benirawo aktail sapulman ketar mi itu retoror kamu Senator Edmund Kalamat Speaker. Kung kubura mengunita yang paco ingkap paco yang sekarang wakan makomitiang kia. Nan mengalis tunggal sekarang wakan kamu Speaker. Pais loro ano pa members kan karos. Wa toror on sunalain imin pacuan ngata kamu ketiyu main Speaker mepit prisiu me tanyawi nanpil. Ipacuan Taman namiyamuni yung pagkaw yaw magchay kamanata 26,000 yung chay kamanata ang suki sa malar o ibang pagi kung yung kakapaki kamtin public works ang kakapaki o check ma yaw sa project nini o ipatawan check finance ma bunuot miya wasa pagtarlangan miya wasa pagtarlangan o bunuot yamini rasaik megot kamukit. Dari minta ke komun kak kaki public works poin kak cek o kamakit project buat poin kak taula. Kamu kak kabraya meja berismo? Nanpil bridge walk iya nanpil. Kelangan
Esencial mo kamagit yung miya romia karyaman pe koros mo tung kamagito masani yei uo masani so kamagit po ita miya masani penirawo Mr. Speaker. pepita tayo kamoy Senator Carl. Kailangan, Mr. Speaker, tungal waw sa pangkupurakan koros. Menpadyang riyan po Senator Redmond ang KP7 saya kasampalwat. Sansal mentatawag na upanayumet. Kung State Legislature padyang Executive Kamanata 13,000 buwan padyang o match money you mauwa pilpat padyang 13,000 net local government padawanta. Matching you met tatawag maban uya PWTC and utaan ewang net district government po kawitin part of what irayan bang kamuwag kung State padyang. Kailangan may Mr. Speaker. Kailangan Senator Carl suban mo committee PWTC join ang committee mo ni pwede ipitata mo ni batuan dati road kumail kawit try mama siya ni representative road tama bang kamutang halat ito may patpatuan ni Chairman, masuk na ba nuwang iba ba nuyawi committee mo ni bang patang committee PWTC o road po tayo ko itong legislature ira masan sila sang Senator Edmond karos mo itong kamuguto masaniyay uong masanisyo kamugut po itar o nisangon mo motre iman kong nga committee riyaw on road o report yung committee non-regular session what may ati retoror kami Senator Net. Kalahanan kami speaker. Itungal retoror yakis. Kayu imen patrowan sakargita ire riawa koros epit roson mau. Mau imen patrowan pakita me itungal sakaran kay puniyawawan patang sapul mangwime sansaler. Women bil patang kupurakano wow naki congratulate the Senator Sosteretkar Amen Miriamen Sangwenu weki lapalaban way nu kupuraya rayo o wialar kasaudarong nalaim. Tungal riyawa may Mr. Speaker kayo kamakitpen withdraw kamatan ko sunod ipagriyasak wanaw riyasak payo sang chayan ko o place nan kalender nembe isak payo pagkariyaman Mon iban entertain motion of try kamal ma
Imen patawan taylen sapal inan sapul matayel wuya kupur ok tayel kat tepat patapan iretroror oni tuan wewe pene mak tayel sapul maniki peneyer nan wuya kupur an ran tayo me yei condolence resolution kan mak tayel ban kan patawan ta tayel ban kan luketo penei o patawan yang rail resolution kasampal pukat yei resolutionin kabinsale tada tesipalla repoegi tayel patpatoyer nan iretoror ay mentungalan ki ansyo mawat o lukayang talagaysin sokes ren patotato kawet o tay lukayang uliapen penenay Juda Johnny and kagan patotato ang patrowan resolution amon tayo pantaulan lale ay patrowan ng chief and patakata mangon resolution o men patrowan ng PIO kan patotato ko yata kilel melel hong Israel may patrowan ta tagat kita resolution o penene me ulian to penene men pagi Senator Artui, Senator Louis, Senator Simram o Senator Simina may patotato me pagtailan ka kan lukay tato uliapan Juda Johnny and kumail patawan ng resolution 1. A resolution number 42-24 LD1, a resolution paying honorable tribute and extending the sincerest sympathy and heartfelt condolences of the 11 Bombay Legislature on behalf of the people of Bombay for the passing of one of Bombay State's esteemed judicial statesmen, the late Honorable Juda C. Jani, to his family, friends, and relatives. Kalangan Chief, ito walay patrawan, imen lukayang uliapan all kasampal yay late Honorable Juda Jani. Mamia uliapan an patrota, wan patrawan, condolence resolution 1. Kalanganin ko promi manakap Mark Chani pwede yung uliantier panainay o patrowan resolution kasampal sa legislature. Hanso watipan lukayang uliapan panainay and late Riceper Louis puen pil patrota o patrowan condolence resolution sa legislature. O iban pil patrowan ng Chief Clerk ang watakata mga resolution. Legislature Resolution number 25 line read to a resolution honoring the life and achievements of the late former Bombay State Legislator, the Honorable Riceper M. Louis, and expressing heartfelt condolences to his family members, friends, and colleagues.
Patrawan ay Sergeant Kalawasa to William Penay. Kailangan problemaing og trail kat nan wiya kupur og trail kat pani ratoro roy pan po na siya chairman in delegation in Soka Senator Arthur. Kailangan Mr. Speaker kaysa pala sa karatan kay Boniwao may nanso umao Mr. Speaker po yung kakpata na ilal peninay masansal peninay Johnny kan o peninay Louis kan pada kit delegation in Soka kan sansal ranwa jo uyat jo sa karatan kapinglap nelolong way nelolong katuwat katiyan 11 legislature po yung sansal resolution na to kapeninay all yaman kaya ulan way Cholap marabluya yung way malap rim kareda ang sawa siminta ta melal Nelly o Mark maulian to banay o pachiyang jail mensang rano kailangan ng speaker o 11 legislature. Kailangan ng kompromi chairman Artui ki sakaratan ulian to penay kemuliaan ketir penai kalangan dan kompromi on sansal yang penai and melel all riaman kasambal yang way ngat tungol kapung bagi penai ya kak yang patrang trairan wat o kat kita patrawan supplement trail dan trail tungol condolence resolution kalangan trail pat patrote takat kata pani retoror miete retoror sang senator kan Privilege, my Mr. Speaker. kami senator kan Kailangan, my Mr. Speaker, muna iban pada Mela Delegation Madalim. Ikasabali sa karanwa pan kupurakan chorus. Itong alwa 122 at when right kan medpatang trailer at success. My Mr. Speaker, iban pada Delegation Madalim. We are tungal saratan kapung buhay sa among leadership. Me ukitalar o kasanet diya sa kong tatawag mga tuwadamat. And we allowed to talk but and that is later word na naso kasambal magdagan kat kita sa resolution kasambal word ele ran word nan padaban legislator work loud me ang sangan tatak kasambal word sansal nan sabon mo main tatak kasantin tatak mau to me magad men sang ran word i men katorela o pata sa mga delegation madini uyagi atungal kapeng ang sabon mo leadership sabon mo kairoir kasik me sang word pan uyayar kisen sa matay tatok o ma uyaben tatok word koneng jalan pugad yan sa matay rule ay menuwaw karakarak bagi assignment yuan patoyang kamitin chayan ko boran kakawit kalangan may Mr. Speaker.
Launin kubrami Senator Carl kapeng ke matatangan koros kapaitakan sabul material koros kamele makawaitin tatakot trial kawait ke pen o sabul mamail utupen tatakot sang ramail karata kalangan legislature kaisa kero kuburan utut magmay sabul manki o ni kawait and tatangan magandalang speaker kalangan kubrami Chairman Carl. Imen Patrungan Kalabok Mamiate Retoro kami Senator Arthur. Kailangan, Mr. Speaker, iban yield floor on Senator Simram ye reyu me isono na le ti ay kamelele me ma mwen ka wewe mwen I image Mr. Speaker. Kailangan Senator Arthur yield floor on Senator Simram kami. Kailangan ng kami Senator Artui. Kailangan ng kami Speaker. Amo na ibang patro yang bagita ma itungals. Kaya po niya wow, ini ang patren sa pulmong malapo po tayo nindang. Nan kalari, wan ko kami, wan ko floor, nila norpon man pagkakaros. Kaya ralakan na yung patren tayo ng kalari ang suwato. Amang kapesa kan koros. Luang giso belian pateng Taiwan wat. Speaker, orang toror mepet melen number malwasan lion. Bagi delayo kotolau tu yawi niya maklele tawiya video. Ong oil melik nan wasa meminan pi naikan suatu sa pengalai wan so ibel kelangata seri tawiya pampap seri nang wasa hari imanuya emotion sebelum ini kum kenasaineng committee nelen mepet environment or health rangka ke upene o robata uya penang kakapali ananu ong community alangan ko mo itai retoro. Speaker Chancellor mo kamagut mo biya parliamenton kamaguto o iban kamagupuro iban to na siya koros mo tung kamaguto masa ni uong masa ni so Poita, dia masih nabe kamu senator semua. Kailangan Speaker mo na iban patro ay duwal sakaratan wow kapatapat pagyan siyo. Ibilan siya lang mamutuwat na irewat kay tigira kapulit. Yan siya lang mamutuwat ng 10 legislature floor motion tabi makaptulong mapit. Ira masyan siya ranwat ng tayo biburang sopay. Assign na yung kami din PWTC dan 10 legislature na bali iregay kay dia kong troilo iregay masansal mepit PUC wasan kosontian PUC wasaw na esaireta iren liya yasen mo na ramas eri ranwot tribal burang katik tribal burang masani ireo meso rapal dan 10 legislature eri irang kapat-kapat ong floor motion masansal sang melen delegation in sukes tamang tayo bangnya Ireu sudah apalitan del ranwot eri assign committee me bangka apali ireu imin en kapata badreng PWTC en badreng committee riau me kamutan floor motion o yawi eri ibagi ni karkarat maurun aramas yeyasen aramas kayo ko sambal eri Israel kan me sobai kapalon wasaw lel ranwot nan kulakot kapalon mimiet kalangan Speaker. Chancellor mo kamagut yawiya ro Chancellor committee in environment o health kamaguto toke sakarata pil committee in PWTC and patreng absorte motion takariyaman pen kamaguto. Speaker. Kat nan masan na pen ro. Kala Speaker. Kami. Kala Mr. Speaker.
ibatang right delegation chokes. Ibatawan me reports kay magkachabon man diyo. Iban batawan ma committee me panasainang and jagrawat. Rangak kanay ma akonang relocation and wiyawi. Ranbil juwang ko san wasaw. Tama tayban relocate ma aramas te planto. Bil totala masin pen robot wiyawi. Rangak serious yang tertagut. Ren trek condition में भी आंसर हो पमाक चाहे नाने relocate aramas kau utara banana moni mabil naane relocate power plant abil timely bogi abil kosa na ye makap pambil ko tamu rangak report to nan session what benda makam teriya water rangak we are at talk in tuan kakoros pagkail ter masani robot kapurayang momon mertai shoot mencawa senator gaute tuan wain sokes kalam speaker Kailangan masalar, masanaban irawo, ay kamelele ma committee, may kamagutato ka committee Environment and Climate Relations o committee Health. Kamelele, Senator Simna, kamelele ma committee riyawo itaron kaganapalito to ako. Opo yung motion na to kaya committee riyawo, ay may paan po na siya. Karos mautung kamaguto masani ay uwang masani so kamagut paitar o ilak masansala siyang delegation sokes pan at sa inang committee Health o Environment and Climate Relation. Oni sangon mo moto ay kongong ang committee kapatapat and report to non-regular session what ni Karawar. Miyate Ratoro, Commissioner Court. Kalangan may Mr. Speaker, ay tungal wasabal ban kupuromi. Itungal wasabal ban kupuran Honorable Senator Kokoros. Itungal wawan piltu tuwa te Reniral kan mapatang tayo. May Mr. Speaker, itungal lasin Ratoro irawa di man patikiyang raya Honorable Senator Apis Nawulian Wayne Pagilap. Kaya din anso toto magdayakin kakpayamoki padaton Irail Wuliaben way kasambal melel mensang rawad mayor and Pagilap. Irail or kasambal gay malwad pona sayer o wan ki Iray patang tayo. Miye ka umotang ko sa negyo me wonon nan committee. Me pagbaguan mo niyo lop silinan paanan. Puan kak sa wase Wayne Pagilap kaya ta alapan tekawo o yang aki kukutan seawall. Eri pagi anso mo magday sa bulman ki. Masen ba ni Robert Rembengkak uyaki arail ceten anso marapan sa palang aray tungal way teka Pagilap. Imen nuwaw karak-karak patiyang Ria Honorable Senator Apis o pagi assignment word Committee in Finance and patiyang pagi kamumadaan ko sa word and kakapwal nanti tiyan monuwad mabanong pasagsa imusagla sa mtebnesilisag o mabangkak karongrong ben tatawad ang kakuyawan niyat kulak isak puama Irail ko mawulian Pagilap pada ponpe kagpadeng aran kagpadeng kawit penayawan miya irawa di kasang balge buhay miya ko sandin kabina eban parak tagakan mel tagan Pagilap niyan so kabina bangkin kat o kadlang tagapukat ankin kak tede mekot malwat ew kiyang o kamanat pui padawan kamatip laut marakan kasamogan kecailan semua ketayakan lella jalan kak kadian anta tawat kamanata tatawat puan kak wiya cecen selangkan magtay bangkan wiya ong tagapepe kan selangkai mesoda bilkan kalabuyaw ari rawat men padgiyang Senator Apis o pagi malwat jalan kak kapali nuwan matang karas kalangan may Mr. Speaker. Kailangan ko po may Chairman Carl
ikamelele me ira kasampali mo o ikabengki chairman Carl Kupura ebil tokayer pagpag yuma mie o kangang ong Israel kan me luk panto kak malen yang pateng karong kan me pantep niat patola melel senator Abis o mayor o Israel kan me patroto sang win penglap kalangan kawait me mayor speaker chancel me report pagpag and kagan report nan bil session one kamu senator Abis kalangan kamu speaker imen Wulianti mayor o yang sai o ya kapngang lugndang set chairman moni po ngongun ta me kasaleta o imen pagi pilututin pomot lapot kalangan kamu speaker kalangan senator Abis chancel me ira me chanceler apolar miete pakair te ira torol masuk te ban ketian pun pakair kamu senator Louis Kalangan Mr. Speaker, unay panyang pachoa, menta kita may chumar sa karataan wawan pachang at chiangar indang po kiyaso pachang o wawan ki melel momot 11.8 legislature, common mind speaker, honorable vice speaker, for leader or honorable members ko. Open pachang rail kan na pachang kailan gallery o men kapese kan pewe mas kitin pompe o dekan mas kiti iresiligis may kauna bata ranwat pem nuya ay chungol irachor or my speaker or my kachung kupura may teng yama atan matang pwede yesema ay so bil mocha lar kayo nira sansal mebil sansalatan report me pacho sangren committee in Siliman me pacho sangren committee men pagita tango promo speaker o umot kasampal wat challenge sign ang appropriate committee ran ropata status in non-communicable disease the NST and NCD kurang dan ponpe o mamia pol me tanapali kalok me executive directive 01-13 and NS mewiyawita ranche o pachang chay rawo ropata status in NST nan ponpe mamia me coach FSM national sawaseki state and ponpe o ma ekak pilsan sa letong molo in pachotian ng karyaw o pagkita ma niya makakarya mani motion no chancel kamagit na bitata report dahil med pagita dahil komal mamit Point of information.
Kat nan po ni retoro ro ipan po na siya floor leader and apali alama retoro kan me koneng o tail patroti ang pakain. Kalangan speaker muna chalpan kumal ejol sekren wau sabal ibem tami ban sakar kita met pantala madupur epit KPS ong di kesempatan me yang pacang cel nanu yupurun ranwat yai cungalat yai tamara put o yang apa li rampen mitai men begitak jalan pon sia ke ulo Angan floor leader pergi yang mulia antai dia ro ponese Miss Tamara Put me uya amen contoh token rampen media law firm kalangan kompromi kalangan masalah point of privilege aipan pilih ponese floor leader kalangan speaker nuau men pacuan segera keprokan apa kita jalan ka kembal sang nan yakupuro sabal ben subject to call Teriamen. Oni pan ponese kamagutan itu oni patrawan pan ponese mai pakair o komui Senator Artui Kalangan Speaker mo inasan saler pakair wong Committee on Environment o Climate Relation kaya kayo ba na sa pulmatsalag sa katipong report yung bakaw na pata. Kalangan. Kalangan Senator Artui ay kongong member on climate relation malam patrang chairman moron to biya kupuran ranwat kami chairman Carl Kalangan may Mr. Speaker, itong alawa sa balban ko pura mo yung ban ko pura kan chorus. Ang Committee in Finance o tatawagan Committee in Finance, imen lugayang member chorus o kasantuwad and we are tatawag lelanso emen chairman ban kabuyak. Karong karwaru memalwat kamanadar men kapungki o kong chorus dale o benakulak silumurun sa wasang rawat. Padang med niat kulak tuau Committee in Finance pangkarong pilih karong kulak isak ikong member korusan padang punya asal magdagan kad penanan session no saya rekan mabit moni pura Thailand kingaksan ay meday tungal pagar may Mr. Speaker kalangan ko promo kalangan chairman paguluk matok kaitan member ab senator kan chorus o ibil kongong senator kan chorus en kak patrang chairman en moni ong ansion karong kan me sakar kitar kalangan en chairman biar terpakai sang chairman kan kami chairman Kalangan Speaker ban Wolyanti kami di silum assign dengan kak trek magatin shop o pagar ke magtrek trupa na morintre biar kuburwat trail kak kesana di sabun trail magituan assignment makoyang trail melong atas kamu kalangan Mr. Speaker kalangan bican salasang Senator Perez pakair ong Israel Committee silu napuko ki assignment mayu mesan salasang Senator Edward Mailan Tubana filmoron session in Ranwood mga kosana di korong kan sular pakair ay men ulianti melel of si speaker Rawia kapung ong Senator kan koros pagi malga kat o traila baliala tatong Ranwood Essential matatongkan magtala palialar tatong kasambal kay makoneng na poltaran mo. Melel yay special committee report mawait on governor. Dami man mo in kalalabakan suwat mamuin magtayban kat pasang ranwot ayat magtayban sa palban. Ipatrawan matatok toto katayban siopay. Melel tatokan budget may yay pananana apol lang mo sa tempesidisak. O yei tatok me pitata moni kan me anak trail kosaneti yei moni comeback ria ini patungan ki yat muktai kono yang sapal pene trail ko multi o sapal pene subject to call yei ai ban pone se floor leader kamuyan uya kamagut tai chapaler o floor leader kamu kalangan speaker Jang ni wawaban na magchal sa bulman kaya iman pagchalan kumbal diyo sabal wasaksit subject to call. Chancellor kamagito koros maudung kamagito masani uwa masani so
Kamagit Poitar o kalangan ng Senator Cocoros, kaya ban Ran Maletier, o sa palpene, Hancho Yume, tatong kan ban o Polar o Speaker ban, pakairke, kalangan.